opoziciji, tako da je, što nama apsolutno nije cilj. Mislim da je Liberalni savez dokazao svojim djelovanjem da su mu interesi Crne Gore iznad svega i da kao takav postoji. I mi smo jasno prihvatili takvu ulogu. Te prema tome, danas je u poziciji gospodin Đukanović i tako dalje, ali također je u poziciji i gospodin Kilibarda. Za sve negativno, eventualno negativno, mi bi željeli da se iz toga rodi neki pozitivni trend i tako dalje, mi ćemo tome pomagati koliko budemo mogli. Ali za sve eventualno negativno više opozicija ne može optuživati DPS. Recimo strukturu gospodina Đukanovića ili gospodina Bulatovića, mislimo da je... Preuzela dio odgovornosti po vama, tako? Kako da ne. Znači, gospodin Novak Kilibarda ima veliku odgovornost za sve ono što će se negativno, a mi se nadamo da neće, dešavati u Crnoj Gori. U posljednje vrijeme se čuju sve češće disonantni tonovi u okviru koalicije Narodna sloga i večera ste u ocjenama na račun svog koalicijnog partnera, da ne kažem oštri, ali u svakom slučaju na granici oštrine. Šta je to što je poremetilo harmoniju, jer nema još ni godinu dana od kad ste zajedno sa uzdignuta 2 i 3 prsta išli i držali govore na promocijama i dugo je to izgledalo kao jedna čvrsta harmonična koalicija? Reći ću vam da je jedno od najljepših iskustava, a mi liberali jesmo ovako sladokusci, politički u svakom smislu. Pazite, najljepše iskustvo Crne Gore koje se desilo poslije 1945. godine jeste koalicija Narodna sloga. Mi smo u tu koaliciju i Narodna stranka ušli i sa srcem i sa političkim interesima. I to je apsolutno nešto što je najveći mogući doprinos stabilizaciji Crne Gore. Sa druge strane, pazite, mi ćemo znači tu koaliciju njegovati i čuvati kada se to tiče Liberalnog saveza, a nadam se da će to tako raditi i Narodna stranka. Pazite, ja imam pravo da se ljutim na mog koalicijnog partnera, ali to ne znači da će koalicija biti ugrožena. Razumijete? I nadam se da gospodin Kilibarda razumije moju poziciju. On ima pravo da se ljuti na mene. Pazite, mi vidimo da je to tako. To je naše mišljenje. Ali ne znači da smo mi u pravu. Razumijete? To su različita iskustva i različiti pristupi stvarima. U svakom slučaju, uvjeren sam da više nikad u Crnoj Gori, i to smo radili veliku stvar za Crnu Goru, ne u smislu separatizma i šta ja znam, kako to neki ljudi žele da predstave, nego u smislu prepoznavanja ljudi. Mi smo uradili veliku stvar kroz tu koaliciju Narodna sloga. To je najveća tekovina koja postoji u Crnoj Gori i mi tu tekovinu moramo njegovati. Ali ne znači da su u određenim pozicijama mi ne možemo razlikovati. I mi se razlikujemo. Pazite, kada se to tiče Liberalnog saveza, mora se uočiti jedna stvar. Pazite, mi smo možda na neki način prebrzi. Naši kriterijumi su recimo previše izoštreni. Šta ja znam, možda nas neko ne može slijediti, pratiti na pravi način kako bi to trebalo uraditi, ali mi ne možemo sebe usporavati, znate. Te prema tome, mislim da kad se to desilo i kad se to dešava oko Narodne sloge i tako dalje, da je to jedan veliki, ogroman kvalitet Crne Gore i ja to moram da odam apsolutno priznanje gospodinu Kilibardi i Narodnoj stranci, da je uopšte došlo do te Narodne sloge, a moram reći da kad se to nje tiče, da je taj potez apsolutno sjajno prihvaćen i kod spoljnopolitičkog faktora i mi mislimo da čak i ova reformska struja u Demokratskoj partiji socijalista mora o tome voditi računa. To je jedna tekovina koja je sjajna, koja je veličanstvena, koju mi ne smijemo da prokockamo. Da li je Liberalni savez u okviru koalicije izgubio nešto na svom partijskom identitetu? Kako bih vam rekao, ja mislim da naše mišljenje znači da mi to nismo izgubili,
naprotiv, da smo dobili. Sad ovako sa usko stranačkog interesa, koji nama nije svojstven, nam je interes Crna Gora. Da li će liberali biti tu nešto manji ili malo veći, to nas ne zanima. Ali čujte, ja mislim da smo mi svi zajedno dobili da Crna Gora osjeća blagodeti toga i da vam kažem da taj, reći ću jednu grubu riječ, ali sramotni je rascijep u Demokratskoj partiji socijalista govori o tome da nije bilo narodne sloge, da bi ljudi već pucali jedni na druge. Mi smo to na neki način u pravo vrijeme relativizovali. Jeste bitno to što govori gospodin Đukanović, jeste bitno to što govori gospodin Bulatović. Mi to moramo prihvatiti kao realitet koji postoji u biti kod crnogorskih, da kažem, građana. Ali pazite, malo je građana u Crnoj Gori. Mislim da se oni žele svrstati na jednu ili drugu stranu poprilično navijački, a mi liberali mislimo da to nije dobro. Da treba uzeti interes čitavoga prostora. I pazite, ako je Crnoj Gori dobro, pazite, ako ta Crna Gora treba da izađe, ne znam, sa nekim referencama, sa nekim pokazateljima, ako ta Crna Gora može da bude demokratska, a može. Ako ta Crna Gora može da bude bogata, a može. Ako ta Crna Gora može da uspostavi kontakt sa svijetom, a može. Mi smatramo da to ne smije nikome smetati, a pogotovo ne Beogradu. Ali kaže, i to se sjeća, mi gore imamo režim Slobodana Miloševića. Slobodan Milošević je jedan, pazite, neostaljinista i tako dalje, jedan čovjek koji mora da pođe sa političke scene, jedan čovjek koji je izdao, evo to je ružna riječ, ali je, ja ću upotrebiti za to što ste mi za nje, izdao vlastiti narod, izdao sve što je bilo svet u tome narodu. To je jedan čovjek koji je zainteresovan, ne znam, za svoju vlast i tako dalje. I pazite, kad se to recimo tiče Crne Gore i Srbije, samo se treba zapitati što radi gospodin Marko Milošević, njegov sin. Kuda taj čovjek ide? Šta je to? Znate, vi svoga tjelohranitelja proglasite za generala policije. Čujte, to je najličnija vlast koja se u zadnjih, ne znam, 100 godina, recimo, javila na Balkanu. Svi ostali su imali nekog obzira. Pazite, obzir je imao i Josip Broz. Znate, kad je umro, što ja znam, njegovi sinovi i tako dalje, ovo, no, ja nisam nikako glorifikator Josipa Broza, naprotiv, ja sam veoma kritičan prema njemu i smatram da je komunizam kao ideja jedna veoma velika pošast i tako dalje. Ali čujte, taj čovjek je umro, pa tamo je bila neka, ne znam, Jovanka, pa sinovi i tako dalje. Čujte, šta je sada onaj Marko Milošević? Da li taj Marko Milošević treba da kontroliše šverc cigarina, koji više nije u Podgorici, koji kontroliše gospodin Đukanović, nego se kontroliše gore u Nišu, na Niškom aerodromu. Te prema tome, kad se to tiče liberala sa nama, ne može biti u tom smislu šale. Mi jesmo za crnogorski interes i to precizno kažem. I mi jesmo za nezavisnu Crnu Goru. Laž je ako iko kaže da je nezavisna Crna Gora atak na srpski interes. Mi kažemo da treba da postoji suverena Srbija i suverena Crna Gora, da bi se samo na osnovu toga mi mogli dogovoriti. Pazite, ako se danas kaže, ne znam, Jugoslavija, koja je Jugoslavija? Čujte, ta Jugoslavija kreirana po mjeri gospodina Miloševića, po mjeri SPS-a i DPS-a, to je omča i za srpski i za crnogorski narod. Ja potpuno njih razumijem. Pazite, kad se igraju neke utakmice i tako dalje, što ja znam, kad se pjeva ta himna Hej Sloveniji, koja je u našim glavama, u mojoj, makar neka divna himna i tako dalje, ali himna prošlih vremena, taj narod gore zviždi i ima pravo da zviždi. Njegova himna je Bože pravde. Ali čujte, to nije naša himna. Mi imamo svoju drugu himnu. Ali je također rečeno da se mi, znači na osnovu himni ili na osnovu interesa, možemo naći zajedno. Ko to danas pokušava da uruši i da bi nas držao potpuno u nekom
uhapšenju, tako da kažem, ili ne znam, u nekoj prokletoj avliji, kako je to rekao gospodin Ivo Andrejić i tako dalje, pazite, to pokušava